Ubak Mohendro Rapsang, MLA Berem ke West Shillong constituency, ngadu snem arjakat pra hadu arjar fulai, layu cintip bulo wengno iladi na National People's Party, dak bakdo nakidau shimet. Long bo ba Mohendro shiti jing pentip shuba Preston Tonsong, State President ke NPP Meghalaya. Ulah kedau bu Iehnoh ek jinglong khot na ke NPP, dak ba mardor nomor kidau shimet, bat penpaupat ya ke jing ai kublai ki lat ki baga parti gal ai ban syakri ki saus nem beladem. Kemen syukudau bo ba Mohendro lo peniso baga NPP haswa ke Elekshon MLA ajar fly hadin bulu syabe seng kongres nama ke cingkershan yak sarkar MDA1 ulai khon yak Elekshon MLA ajar fly dak tiket na ke NPP hendak ulah syarem no hau ba polling do ke United Democratic Party UDP syushu kita long kubor ke thu bu ba Mohendro ulah ban peniso syek Bharatiya Janata Party BJP hak ba un Khreh khon pat yak Elekshon MLA house nem ajar phupra Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya